Ngai kun persya katu kapot ya ibalam bok nongrang ibang syudap ban kran naga parti kongres haka parti kongres kala agi jing syania hai ya kaba in yakun nang ni namai rang nong cloud constituency kabaga parti UDP kala yanga ya agi jing syania ya kaba ni yakun naga parti UDP ngilong siying sisam ngidon kajing estu jingmut ngidai syukur sijat ngisong karu hakaju kajing kasam siying sisam ngemdon kanu kajing epat kajing epra kajing kenap reng ngidon tang kajing i bakajing sio tenap hadin magalayo ya kajing job nagaliang jeng ibalam ru ilawan ya kabanya trailang no bangi ke parti UDP hadin kajing man kajing i ngio i sisa ya kabak parti UDP kanang kiu nagapor syakapor haman laki election lesi ke parti UDP kanang kiu hakil yang baro te kasau ba komba pilajit yang hakitu kipor Bangalong, kumunong bikmat apo district council. Ngalayo ya kabangan le, ya kababahatam, nakabanta, kariba kajat beriu. Hakabang ngalayo, ya kabandang panklan susu, ya tikian kiban yada, ya kariba kajat beriu kajongi. Hatay apo district council. Habang ilala iban tau, ya sibun teli kibel, lagalong kaklandel, lagalong kalandel. Oh, ya kita kipor, ya pak, siaga state government, nakabanta, bangin yo, ya kata kajing menjur, na ulap jong kajela, lingba katanap jong DCA, bagi pak siaga state government. Herai nama kita kajing tiku katu katni, lesi ki anjong kat state government, bagi anjong district council, kelapan pai yang siaga district council, bangin pek sani, balai kambania, hak bidai, bat kata kajing pelong an. Ya kita kibil kibang laban kre jiaring kat bakasawan no ka fresh election house nam arja kendai lesi la subu basateng no swa kabasol tenak pat kalong hadin arja kat kendai baka parti UDP kalayo ya kaban job kambun kalayo ban lead lane ban yalam ya ka executive committee hangtai hapo district council but ya kita kibil kibang ingi laban kre lapen orlong kam ling bagi nang yalam gijangi dai ba tingwal dikhar bangkwai hador belai belai bab kum usiam sisnam tamayai balasim tipat sai ba titas wel kai nang tai na po sora UMDC jongka parti UDP kum usiam bab ka sokmen kalong kita kian baro kibangi ngelapen kre ringkat kajing don ringkat jong vice president jongka parti UDP kum legal advisor ba Robert Kajaren lala ya pelongan bat mentang layo ya kajing menjur nagaliang jong ulap kajela hapo kami kajela kajingi ya kapan pelong ya kita kian hakabidai bat kajing long hop kajing long try jongi ya kari ya kendau kesiap ya kariti kadustur lani ya kasyal kakadar ngaken mau haba kani district council isotu ko papay nakabenta kayap ka em ka bah kamiat jong kajang beriu ripat jongi hakabri jong nyau trap ngamla ban klat hakatu kapor jong usnam arhajar khasau hau nai di samba hakish pau tarik kalalong kajing yam beriu ko pakrau ya kajat beriu kasih janji ahi baro kawai hakabana kaliang jong nong yalambah kredo jong parti kongres Dr. Mukul Sangma ulawara dakol ordinance ban sliano yaki ikhtiar jongi kumkirang basnong unu uba ai certificate uba pensisya yaki nok syong hakikam kibabun nakabenta bagilet bandon kam hakitrat trika mapet jong kesokar ulahap yakaman syakam nakaliang jonga kumuway nakinong yalam kumuway nakisoda jong kasnong ngamla bacukun bacusngap ngalami syakmat bagalulum ngalalang yakirang basnong jong kahimanong klaw yakisoda snong bangini kendulang hakani ka office trekam jong kasnong pendang myong pada hadin banglitay sani ngali perkat ngali sim yakaray bangin persya yakasokar kongres hakado kapor hakaba Dr. Mukul Sangma ulak kediano yakata ke ikhtiar jong ikirang basnong ondang liami yakabangin persya hane
hapok himanang klau kecengi nak yang jangan ngam sohun nak kiu seselong ya kabangan laj ya kabangan ya kendo ya kirang basnong sor bat kapsor hadian bang le kren le discuss sani ba habidai bakani keben ba ngla sim ya karai bangin form do si sendon ya ka senjuk kirang basnong jong ka bri un yo trap ondang ladap ya kaban form ngla yo ya kabangin syong ya ki jing yalang ya ki committee ki ba pair kumnu bangin le habidai bakani ka an kla kamlang ra do doktor mukul sangma ak bakhadu ngla sim ya karai bangin ya ki tenge krang bangin yo bat biang ya ka jingbat jongi lakam bersensiap haki senong haki tau ke jongi kumbalabu baik berhenti dah ulang shua uman shua ngila lait hangtai hapo sekretariat ban yakindu ya ib doktor mukul sangma kabang sosi kalong habang lait hangtu yang i kum kirang basnong balapen kubor dakinong syong senong belajit ikipat ba jong kesenong habang lait hangtu lapen trekam ya kata ka ALP Nasional lingo baka ILP katrekam tengah pos sekretariat ikut sama lagi jongi kisang balang bapayar gila dawa gila diman bagi ong gijon kamnya ke ILP namar kajing marung kertap jong kita ki mender hapo betela ka jongi halo jong kata influx kajing man jongi hang ni hapo ka stit ka jongi henry kat hadu menta menne ompat siam lala ya kaman le hakbedai bakata ka benta yang hipat hang tai hapo sekretariat masya benrung lapayang bala cekeng yangi ban kala batalasi ya ki play ka jongi shwa bangin yo bani kendu ya doktor mukul sama ngila lait tagi bun sin sahabat sansin ngila lait bani kendu Syim lapatia wayai hakabidai bat kaji keren bat ngi nakabenta bon wengno ya kata ordinance hak bakhadu ngilami ngile syong mat perkhat ngilalum sisendon yo paju hajar jong abri un yo trap hak tai hapo manan polo hakasan tarik Julai ar hajar khasan nak keleng sodong jong abri un yo trap upada ulami ngayo iba hakatu ski baki pada kiwan wat kirkhar kibdan hantai selong kiwa syong dukan ki bahe lagalong hamot pran lagalong hapibi lagalong syapolo pada keleng sodong jong kasor selong om don gawai dukan kaban pli kalah kanglet namar layo i baka jaj beriu kasih jongi kalaya teli hapdeng jong slap ubajur om don weiru ubaki ya kaba unmi namaran hadu bang dakut ya kejingalang kesami ngasyem ya karai ya kabangin laj ya kendo biang yo doktor bukul sangma hadin bangilaj kataru sympatia wayai hagab khadu ngan yetu ipi nakaliang kajonga ringkat bat kiwai bat kiparlok nong yalam kibalong kirang basnong ngila her sedalhi man wak sendan ya kajingarap man apil sendan ha kaying kasari bahedu jong kari India kabasun talat kalong batang arsngi hadin banglalaj hapo kaying kasari bahedu jong kari India kata ka Supreme Court hakaba nakaliang ka Supreme Court kalapen kesan yang i ya kerkom senang kejongi haki senang haki tau kumbalabu baik ulong shua uman shua dako hukum nakiyeng ka syarif kalau pak sya ka sorka jala doktor mukul sangma mari apa doktor mukul sangma umbansi ban wengno ya kata ko ordinance mentangi long biang kumni kumenglong ngiyo ya kaba ngisen syar haki senang haki tau kumbalabu baik berhenti ulong shua uman shua sibun kijingi ki kiba nakaliang kejonga kum wei nakirang ba samla hakato kapor ngiken maru kapor ya kabang ngiki ya ka CAB ka Citizenship Amendment Bill henry ngap persyang ya beniki kani ngemla man le ai namar kani ka CAB le si kadai ka an na ka beta baro kinong India kibasyong kibasa hapo kri India hi baro kawai bat ya kani CAB hakini ke silala ben pelongan la pelong akno ya ka bangitip menta kum ka CAA kai kani ka CAA ka bamut ba kinu kinong India baro kibadon sya Bangladesh kibadon sya Pakistan kibadon sya Afghanistan kila yang banguan paino sala ka jong kari bat kila yang bakin syong kensa hakawai pakawai ka jela kabadon hapo jong kari India ka jela makalaya jong iru kadai kau wai ni jela kabadon hapo jong kari India bam manu manuru ula ya kabanwan syong hang ni hendrai ka ong yepi kabang aso tenak kalong
bagi don yang ada council kabak kedop yang ngijak dan rio red pad yo i balapet ko boru kat kum kari tisan syar jong kari India kat kum ka kenet ka ben rio bahagi ni ki schedule area ki jongi om don manu udhar ubala ya ka wan syong wan sa ya ka ba untrai kita hapo jong kani kari khasi ka i ka jongi ulai ya kari khasi ka jongi kalong kari ka badap da ka det ka ngap kari ka badap da ka spa ka pau ker hai ngidon ni ki mar po kendo ngiyo ka mariang ka bi itnat ngidon ki lum ki wa ki kshat ki bi itnat baro ki jau du kamtam ki ni dikhar ki badon shabat na ka jala ka jongi ngi dei ka jak berio red pan ngidon tang kom ba khan nyaulak ka po ka ni ka jala ka jongi lalagi khailang bat ki dikhar bat ki garo ki badon na ka jala ngidon la kumdu tang kom ba lai pu pra so polak ai ngani thu ye pi ka jala asam kadon kom ba lai kelor sitang ai gijaj beriuk basyong ki basa hang tu bat ngyo iru bak jala mi khalya kaya janba bat kawai bat kari jong ka perthai ka bangitip kum kari Bangladesh tang ko masan riu kenta nang ni ngeleting khu bak border area ha ka bangiting khu bat ka kari Bangladesh kadam dak khatnyau kror point sampau tam ai kiba syong ki basa kum gejaj beriu baro ki trang ki angnut habaki pej ya ka jala ka bi ka jongi bakin yo wan syong wan sa ngongin namla ya kabane kunyaki laraki wan ya kabane tur yangi naman ngi dagi jaj beriu red pan ngilmla ya kabane kun da kawaj da kasti da usum da karenti helway tangkaan ken kabala bani ada ya ka jaj beriu red pan ka jongi dai ka district council kabala ai bor yangi ya bing thau kan ya kita kian kibani ada ya ka jaj beriu ka bai ka jongi na kata ka dau la thau ru ya ka lam transfer ak na ka benta ba unu ubar jela onnom la dalai ru ya ka ba on wan ya ka ban thiet ya ki jaka ki puta ki bangi ngidon hapo jong nei ka jela ka jongi tenga singo bangi singo don bok palat hadu kata-kata ya ka bangi don ya ka ni ka district council kalau ka state ya ka banyala ya ka jat beri ka jongi kada ka identity nak benta jongi kiret pa nama kata ka daw ngasosi pat bangan yo singo bagi don ki prado ki prasnam ki jongi ki ba angnut ban penduk no ya ka district council ki ba special introduce rani ban warna da kata artikel ka ba laispa hanyo buai la pelong ni karali lagi mutabaik di papero pa hapo kadang ba shalong baro kawai ban laisa sekretariat ban pau ya kata ka jik persya ka jongi ban warna no ya ka ba laispa hanyo buai ngong ya piku ki bi prado prasnam ngam tip ladang yo ya kani ka artikel kabalai spa nyobuai kai kabanjia ya kari kejat beri jongi hatu langidang la ne am kumdi kumbang ilong menta ngaso si sisa ya kabaki pajbeng no ya ke district council henry ngong ya pi lada ngingi aila ya kini ki candidate jong parti WPP bakin job antai po district council ngam atatin bakasoka natin dalhi kasaweng do season don na kata daw ngong endai ya kabangin aila ya kini ki parti ki badon ya kata kajing alam bakla na kabeta kajat beriu kajongi tele Singapore kamsha ya kamantran ngidon Rusia mali jongi ya ke bensa ya kajing penshai hakani kapor tenga ngakot ngawer ya pi ki paiba no sosinong bai jong kamarang nong cloud constituency ngidon sangut ki candidate bishar hi papi ngadai way na ki candidate jong ka parti DP balang longteng kumum disi nglayo ya ka bentrai ki kam ki bahan ta council barkum juru marmara ikam proy hapo jong ka constituency barokawai ai lat biang yang ngasih sien bangan don hantai bangan laman pen klan pen skam batau susu itu kian nak beta ka jat beriu ka jongi bakin nang skam lesi hakap jaga lani hakari ka beri jongi uhin jau trap ngakot ngawer pi ki parlok be mi syakmat ha ka apoi tarik let salaki polling station ki jangpi shon ya ka syap ki jangpi ha utu budam ha bersya jong kador jong kebom ka jingjop ka jonga ka ke jingjop ka jangpi ka jingjop ka jonga ka ke jingjop jong ameli jongi ka jingjop ka jonga ka dai na markari kublai sibun kublai shajargo ha kebom ha kebom ha kebom